Kada osetim miris pite s mesom, istog momenta se vratim u detinjstvo, u dane kada su roditelji mene i mlađeg brata spakovali u starog stojadina kog su tada vozili i vodili na buvljak u Suboticu, a potom u zoološki vrt. Mama bi spremila pitu za put i ništa mi nije bilo slađe od jedenja u kolima, jer zna se, uvek se jede samo za stolom, osim u ovako nekim posebnim prilikama. Ovo je recept za najsočniju, najukusniju, verovatno najkaloričniju pitu s mesom spremanu sa gotovim korama. Inače, ovo je prvi recept koji iskoči na Google kada ukucate pita s mesom i potvrđujem da zasluženo drži to mesto. Proces pripreme je vrlo jednostavan, prodinstate luk, a zatim i meso, napravite preliv za premazivanje kora, za jedan rolat bit će vam potrebno 4 kore, svaku koru premažete prelivom, a na posljednju dodate meso. Sve to zarolate, dodatno premažete i pospete sa susamom. Tačne mere ostavljam u opisu videa. Rolate pecite pola sata na 200 stepeni i to je to. Prijatno!